sisimuka we barakiri nitwe okwisa eshaha ezi kandi batwagambire ntuza kuba twine abajenyi batari bo muringo gumwe obwa hati natunga umugisha tutayayisa abantu abo kurgo mu katare kitu akamakanising kandi bari mu gishogu kuba kino mu studio za TV West kandi basebonanisha ba mweyanjure tutandikirana ewe bare umutebekano swa program amazina ndumukunda netomu ndi chairperson wa Mbara Makanising Market Landlords Association. Abo kutureba nimbakira kandi mbashamhurira umuramu gwaze kutugasira. Right, sebo kandi yo. Yo bare umutebekano amazina ganje nabagita Kazuwe Benon Sayuni kandi chairperson wa construction committee ninga kachika kombeki. Alright. Nimanya inshonge yabareta kasheshekera izoba nebukwatirine nana okumbeka akatare kanyu nani kushabacho ya personal banze wangambira ukace aha background mwine plan ki kandi plan kijaryari numwerekera korache abakutureba TV yaje kamaze mbahereze oburgo bw'ikibineki nana kataraka kakabokata omyaka yira akataraka kakabanika nakakora kariya ka government mwako gwe 2020 hamwe na mushanju government ya Uganda yayenda kugira ubutare bumwe ubuyateko mu mukono y'abababemba bukoreramo haza abebembeza be baroho bwirobwo nimbasima munonga bakora munonga ba registering ekibine kibarukweta Mbara Makanising Market Landlords Association kubeza kukiregisteringa kubacyandikisa kubeze kucyandikisa ekibine cyo cyabaho kucyeza kubaho bagumizamu bashaba akatara ko kazo mikono yabo nka landlords kandi government ya Uganda yakabahereza ngena hinjire kutahiramu nka chairperson wakona nakachiko kanje twashanga abebembeza benyuma bine kitekateko cyo kugira ngo akataraka kombekwe kazamutindo gundi kuko bano rabo mukatare ka Makanising akarya hagati ya site tukakushemeza misho nangwa nabo katura mutindu kutekateka ngo bashemerirwe nkano manya bona buturo ko kuburyo mu mwanya ubundi ukorera kwezo wakorero cyangwa nuzezo nitwe twe nkabarandro tukakushemeza je ukuba tukakureta sente rent yo mweryo kurugamba twarugumwe n'icyoga kwikami twari umukaga azagati ya state rent ejo nchimasa na government ene cyo kujigoba kandi umuntu arufashore ntwarugumwe n'icyoga no mu ground rent ya shilingi zinga mwendo turyo umuhururu yo kwenda kombeka tuzimaze rent umuronde nchiko nyingi zitari zumwe na zumwe ntustamenchi ko za stakeholders board ntustamanda state leadership ntuzigenda tuza president's office turukurondo kutwakubone sente tukazo mu UDB twabona sente abwe nshonga zitari zumwe na zumwe muri gezo ite turi registering nka company by guarantee nebero company takora magoba mbere business oriented turukora business kandi ebitengere byo kwesente bingi nebambyenda umuntu urukora business kara akore business uyihe obeno okore sente oyine kitweta ngo ni turnover n'ubwinji bwe sente bwo gukora mu mwaka obeno okora profitability ne sente zo gukora nkamagoba ite bitakora twabura kuba qualified abweje nshonga tutwarabamo hati twizere twayinge twabone ikinde kibina ekitongore cyukurondera abantu sente mbaketa benchmark solutions ncherga Kenya chat connecting na Afrexim Bank Afrexim Bank ya shankiaza kute sente twashemererwa twatagasira amabega twakubone sente onke sente zo tuzaboneka still ebyetengo nibyo bimwe tutubyina kutwarigero twareba ngo twiza kubona sente twabatine kitweteriro kwabona mbatugira ngo numutekwa kuba mwine mbaketa ngo ni members equity niwe yineho ki yorupende sente zo kombekesa iwe yineho ki mwen tusange kitino kiri cye mwen abahabuzi bitu tweta ngo ni consultancy bathiro bwenge tugireho sente ezitwata honka ba member zongera cyapa kitu ukwe cyapa kitu nkivaruwingwa mu 10 billion tuongereho mbwenu obuhango bwitu nitwe
rero twaza kusaba sente tube tuyine kitwineho hati ibiro byahwira mu kwezo kwahwire tukagira AGM ya pasinga ngo tweterewe sente tombeki mbere biro byahwire tukavugana na urukuza kutombekera babeta mu Plan Build Construction Company Limited Kampala twabashaba batutera umukono batuhereze cyo batuje cyo batukontributingira rero twabantu gumiza mukombeka ito tugumize muntu rundana toro kubahereza bikiriza kutuhereza materials simenti emitehimbwa leba ebyombe bakuza kukozesa okwataka bintu ba deposit bakutandika mbene ko Plan Build Construction Company kikiriza neza kutuhereza omukono guru kwingana billioni 3 na miliyoni 4 umubikwato nebyoma bya karusitagiriza na za gureda nebindi bimotoka bikushomba itaka umubikwato umitehimbwa amwe na cement then ni twenka members tugiteho esente ezikwiza kubanzingana nka billioni 2 na miliyoni 4 zibere kimwe nka billioni 5 na miliyoni 8. Alright, nijamo no turatandikire ubwahati shazo barango zakika katizomka mu murokace tuzaguma tuzagaruka kugira tugambe ahari binji ebukwatinana no kombeka akatare mutakariga TV West. Echiri system kandi tushira umuntu jendo misho tukugamba ahashonga ezikwatirine no kumbeka akatare akamakanising eyitukumanyaha umusiteyitu eyambara twahuro bukomoko bwakatara ka ekibina cha Landlords Market Association chikijata batati na nyenda njende rukukura akachiko kokombeka kutukuro kombeka ntubantu manyangu hati twaza kuzame kintu cha cent obwa hati budget yanyu mutekatechere kosa center zikwingana chi kandi chindi hato buturu umuntu zakombeka mwene plan mwinire habashubuzi baza kubana bakora kahi umbwiro bwo murabe n'umumbeka yabarundi bekanso program muri reje abaturikirize ngoko nanagambira amazina ganyenya kazi we Benon Sayuni cya person wakachika ka construction kugaruka mu kibuza kiyambuza ntuteka kombe cyesakatara ku billion zikikamba kumyana esturion toronda kandi nko kuma mahurire cya person nagamba wa association sentezo tukazitungire kunka turi gezo koteka umusinge ubwo kubasa kutiyamba kutandikiraho okutunga sentezo abuko atina rukubasa kuhereza sente wabi wotine cyo yineho ningo tine cyo tireho mwe niyo nsonga tugezo kore kutwayisoroza mu sente then twagira hito atandikira no rukuza kutereza sente yabona hiya yongesereza mbwenu echo kutebekanisa z'abashobozi abakoro mu katarako tukatunga gundi umwanya azo mwanya wo gutunga hansi ya Victor Bwana rodaho wawa no shuma ahansi y'ebyoma by'ibicyoryaho tukatunga umwanya murungi twahereze kombekaho temporary structures tuzukagira amabati konko mu muguri ngo ugendo misho mbwena hono tutekateka okufurura abashubuzi bitu babe bari yaho then tubane kombeka katare kitu karahwe then tubane kubagarizamo. Alright, nimanye ibintu byo kombeka nuba bitanguye cya person tinkumanya twareba mbeze sente mwine kuba mwine kimwineho obwa hati mwa abashubuzi bo babire receptive bari wiringe kunanka kugira ngo bacontributing akasente mubone kugira mwatangira kufuna loan nenga bari umuterekano swa program itwenka makanising Market Landlords Association abo contributing atabasubuzi itwenka landlords zito tukwe contributingira umushubuzi tenanti kandi association ne landlords kwiyo mu gishogoro ho murungi no kugira ngo na tenant hati yenda ko landlord na landlord abo ko ati buri umwe nayizana yekerezebwa igihe company yitutekingireho no yishirizwa no landlord atebi kwetengesa no izo mu office no bishashura kukweza kushashura ba landlord waza ko ba landlord no teka ko buyine icyo yinde umukatari yiza nakaju ningo remember register ngenga member shirize byaba member bona constitution yitu nko kwera ubwamba hati ba members bitu
batandikire kuteka center account eyituyigwire yo kuteka sente zo kusevingira kombeka abo kuba mu resolution zeze twakoze ritwikiriza nangu buri member leta miliyoni mushanju kandi aziretera mu mwaka kugira ngo rabanze kureta kuba na Roma terombe kirwizo barmo zirabanze kwiza zitandike zombeke twabantu supportinga turukwagira uriya contractor witu wa plan build yaba natandika tube tubona nitwe sente zo kureta umushenyi zo kureta ibinde biturukwetenga mbene sente zo natkajya mu antina y'inkwamya mu cyaro n'ubwa po bw'ubugenyi numustamuri kikuru kubanza treasure abashomera ngo abone ko miliyoni 2 ncisamo rwa kabiri ngo abe bapreginge bareta aho yemwe ngure nabandi bareta aho nukwe tuza kumansuzurunda nako kurizo kutkurundane se kito turede kombeka kandi n'abashubuzi bita bingi bacengere okuyo nko kufuruko kutorobi arimo mushubuzi ari kujya ati nindugaha ninzahi nito tuyenko butabeta kagire mu majugitu landlord kyabi yakwanotse ushoti yakucumiti icyumo mu kifuba unkaka nayo wafurukiro shanga bagerayo businge nayo ibinte bingi nibikorwa ruhanga tumuntu okay omwami kazibwe ekine kinanyenda kumanya ebintu byababigenzireje ogomuro mu mukabe no expecting ngugumare obwire buru kwengana ki bormogo nto expecting at least gumara hagati y'imyaka 2 so mbona abashubuzi bona ba planning kuba furura ryari twahiza kuheza hayi kuteka kubafurura then nabwo ntuza kubafura yaba January twahirize ntubafura ningo kwa kabiri mbene hari ano kwasere okay ikindi cya person nanyiramanye abashubuzi benjire nabajimanya mukozere chukumana mukamweto umukabeto meeting mwabagambira ninga we bare umutekano wa program tweze kurwo mu AGM urukiko rwabona rwo bakamabitu naye turukiko rwabashubuzi bona urukiko rwe nangwa warugire mu kansala byansi akarubamu kansala byansi akarubamu wero nkanta mwesere konkanka musima munonga abo kubaka tufugura abashubuzi bakabacika mere munonga yabashoborera roreba katara kutwine plan approved twine temporary na twomeka temporary tukaza provingisa tukora bintahiri y'amateka twine cyapa kiryo mu mazina gitu ati noreba twantwenda kombeka twaturisiyaso twenda kombeka abantu bingi bakicenga konka bamwe nakugira ati nhondigire kurya roni nyine myaka 3 kumukunta handi ninza kubura kugishashura rizo najya nhondigiye kuzara umwana agiro munasare nangwa kumwandika kayeza P7 ate ebuzo nkebyo imirundi mingi ansa nazubura konke nyingi tuzina hati ndigire kufite ko public notice ndamanyisa abashubuzi banje bona na landlords bona ngora abayine kibuzo cyona ubundo takachitwire kukiteka social media ubundo takachitwire kuza radio turije kura tibwe mwe kaza radio nangwa radio yajigaruka mu byete radio wese konkaro radio ndijo utakagira radio yondo takagira social media induho mukandonda ndi chairman wanyu kandi ninyenda kwereza buryo mu muringo gwe mbuze buzo neza kubigarukamu rero kirande migarukamu obene cyo bundu waje otabuzire kukigarukamu ne kindi office yigwire twine office well established mu administrator n'abari mu burizo ko kureta complaint yawe bagihandika nkiza mfuterese mu ngigarukamu nyo ndi kwe nakubenisha abantu bundu bakubaye nebuzo kwebuzo nibabingiye kweshonga kurete bujo bingi abantu bingi twakuza meetings zitu beno moment kora resolutions kandi itoke kwikakora mu resolution tuzukora beno tukora resolutions atagire mu nki 3 waza kumugarize nyuma kumurwa indingo kamuteko ukamutereza abwe meeting ishatu zakuba misingire ino taratenda ingero cikorwe 2021 2022 tariyatenda ingere 2023 yatendinga hati ko kuza kumugarure nyuma kumushoborereza je myaka 3 yone ibi bintu bingi nibabihindukire kandi ite cikozo neza tugera tubatwina mu stakeholders bona tukajyaga chiko rutari meya eiza city meya ninga meya division tukajyaga chiko rutari mu representative wa RCC tukajyaga chiko rutari mu representative wa council eiza town clerk ninga assistant we ninga commercial officer ninga shondizo or ya signed to attend tukajyaga chiko rutari mwabo bona ba consultants bitu abo kwenda kutwombekera sajya gatebi turatise muri chiko rwabona abena bimanya kandi wataraza kutombekera kenda kuhindura karar consultant witatakora design yitakwenda
tuniteko kurangubona nabita kandi no batendinge chikwese so ibintu byanyu biri transparent tibyo kwesubira no mu office mukarabyamo ibiteso abantu bakabihurira amahanda twakoshaga mwaka tutakoze urukiko rwabona kandi tinkamaraga mwaka ntagizere mu extraordinary general meeting ko bundi in between nabamwe cyayitengese tinka sitamaganye kana board yanjye ngo tukore decision ntuproposinga cyayitengesa nambwe nijwa ha mu 11 tukagira extraordinary general meeting twajikora hifo na representative chairperson wabashubuzi yaza aho twenda kubafurura twatumwine meya kabarho umukuru meya road meya Kachebezi meya wa division umukuru cyabwisha kabarho commercial officer mwambahanda kabarho RCC akarepresentingwa babiri wa Stenosi na no wa State South so ite bintu tubikora mushana ubundi umutaya ko numugumwe ngo nogweto mushana undi uzagira yareba kahengeze katiza jya tukagwa bumwirumo no lete kibuzo cyo mu office ntukigarukamo ite turi ready warete kibuzo cyone cyabura umuringo nango no cyakaba kirya yo kombeka yo kajoti nyowe akazuganje kanka kwatanise n'umushija wanje ngwe n'umushija kanenda kombeka wenka nyonkoreki nyoni za kwa guideline so runga zimwe mwende papura byanye nibyoreka ngo mu rubabiri umushiza atakakombeka wenka kakatwara ningo mucyara kakatwara wenka so yakafa bene umwana umwe nenda kutwara akazumbi nibivuzo nibyiza nibinje orize na leta zo administration wara akatwara kucye kitargecho abana bona numuyizana na resolution zezo mukozere ka family zirabiro mitendere yazo mutugambiro kumukwenda kutwaza twakenzere kuronda administrator mukakazu kamuzeye kagumize mu nukombeko itwenke katwikiriza munankabe nakareba mujira ni muri chiko bingi ningira nabe chiko so ebitu chiko ntuzigera sever mirundi mingi kandi ebitu biri hamushana twine kintu kiturukoro mwino kandi nabashobozi umugume mu attending nchiko kezi muteye bizu byanyu abo kuba abebembeza umwarunzire no bakuhanza basorovinga ebizu byanyu wakachiko chairperson umwami kazi bwete kumanya obugambo bwawo bwamhiru bwabo yino bukwatine no kombeka nebari munonga nanyenda kusima aba landlords bagenzi bito twirinde kwatansa nabo kandi abari no bateka yo sente kugira ngo murumo gugenda mu misho kandi interero murangana naba batakazutireyo nabo bongere kuzitekayo tongere kwatansa kuri ngo akatari kitwa makansingi kayombeko wewe bari nongo mu mitima ibigambo byawe byahamuheru nyoni mbanza kusima management ya TV West banja ngo narongo naniwe narongo watu modulating aje munonga ati nico kirungi cha abantu beta stakeholders TV West nkejike kutera umuramanko wabayine buzo bundi bwarapom kandi nsima bashubuzi nimbashaba mugira umutima gumwe ayitukuru kubatwara ntamanya kandi ntarungi muyize murambure murebe kutwombeka wendo giro takanje mukarebe saha utinywa kinkwenda kuzamu karebe saha kureka buri umushubuzi yaza kwiza kuza umwanya umusya nayiza rye nyuma ya landlord twombeka nkaba landlord na leta umushubuzi we amutoreka to wanje nogu kandi nimwe ba landlord mwije mureba itwasiyo kombeka akatara kasi ayito tutwara abantu bitu obundi mukatwereza advice itoro kwiza advice inko biro bwire tutungere team ya rwa mu katara ka Central Market batwereza advice ekizube kibakureba mu katare kabo ka Central Market kwenda muri ico nito kitakatwika nangwe nejo Central Market kija yafune bizubije mwene bahwabo kusanga no planning ebinde bikubiswa tinko bimanya onkate bizire batu advising witu twine kizubwe eki nimwe kuno mutakigera obutwazanya arifenya ibembeta narifenya na nkaguma ninje tanto timana bweje obazo mu Independence Park ebizube babwine na babimanya bemba to advising ngo nito turebukane ngo twabigera ito advice yo nahe kurgaho na yabere nungero constructive ntugikiriza kandi ntujyakira kandi tumaze rugwire tukwatanasagena na state council tukwatanasagena na other stakeholders ntubashaba ngo mutaturoha ukuba twahikamwa obwiro butukubendera kimwe kukwatanasanitwe tukombeka mbarre kashayininga nito tukagishemererwa
webale munonga webale munonga ubwo yabariyo mwami Mukundane Tom kandi ubu chairperson wa Makansing Market Landlords Association hamwe n'umwamikazi wa Benon Sayuni kandi chairperson wa Kachiko akokombeka kandi borecerire kombeka akatare ka Makansing kuja kagari ka Mutindo ntureba kari hagati ya town state y'ikari umuntu tugireba saba shubuzi ntubashaba hamwe n'aba landlords mwicirize ntunguka nkeji abo kubo myake shateraze kwija imyaka 5 numuza kureba ngo ecibari muno baranira neca mazima kandi muza kwa muri yo mwanya murunji mwene mwakire ntunguka murebe mwakwatanisa nabo akatare kanyu kagarka aha Mutindo tukarenga aha katizomka humuro kace tuza kubanza garkana muzeye wisisino ari kubashemeza okusiyashaha 3 zakasheshe obuturabe ntufundikira program yitu ya sisimka mutakarga TV West webale